Давайте завтра. Давай, короче, без опоздания подтягивайтесь. Владислав у нас какое число? Послезавтра. Это 11-е, походу. Сегодня 9-е, завтра 10-е, 11-е. Надо быть так, чтобы птица, две птицы. Две птицы. Да, согласен. Вообще, именно осы нұрын басқа вариант болмады. Мен маған айтқанда мен врачкам, анау көрші врачкам, зам главврача областной детской больницы, Крымской. Да, больница другая. Как его зовут? Оскар? У меня там вот этот тот. Çok ne zorluk edip kapatıyor. Ondan çok mu? Oturayım mı? Onun kuyruğuna var, ben efendim yapamam. Bana da bir foto var. Erkin ekimiz son. Bir noksana kaldıysa ne yapayım? Şuna bak. Hadi çekin. Altı yetmiş şey var. Senin bu. Ne? İlk basak koyak. Gel, evet param böyle. Ana yeni üstüne koyunca bir taraftan var. Yok, ama bunlar mı sanmıyor? Gracias. Çiçeğin mi ne var? Oy. تيجي نقبله؟ تيجي نقبل حضرتك؟ 이거 뭐 있어? Abi ben şirketine gittim, 111 gittim daha. Ben nega varishib qo'yish? Olsa Adam sen уважайте dedim, уважайте
Göstereyim tabii. Rahmet Danyar, rahmet. Rahmet, он даже... Давай. Ага, все хорошо, Даняр, здесь много Ладно. Давай, брат, rahmet. Держи. Надо не сильно. Çekil.